Ikaze rero mwese abadukurikiye aha turi ni kuri stade Huye agiye kubera umukino ugiye guhuza ikipe ya Mukura Victory Sport igiye kwakira ikipe ya Police FC. Akaba ari umukino rero ugiye guhuza aya ma ekipe nkutsa ko ari umunsi wa kabiri wa championnat Azam Rwanda Premier League nkuko nababwiye 2017 2018. Ama ekipe yombi rero akaba agiye guhatanira ahangaha. Iyo rero akaba ari ekipe ya Mukura Victory Sport. Abahungu baje bambaye imipira cyangwa se ama-t-shirt yari umuterankunga wabo ariwe Volcano Express mu mabara y'ubururu n'umweru. Akaba ari David usohoka, Alexi, akaba ari Mutebi, sare bagaragara ko biteguye umukino. Akaba ari Zagabe umanutse, akaba ari Dr w'ikipe, uyu akaba ari Kevin Kiza Hussein. Bona abasore bose baje gukina umukino, tutegereje kureba uburyo baza kuba bitwara. Gael, bona abakinyi bose akaba ari Gael Duhayindavyi umukinyi mushasha ndetse na Christophe, akaba ari Mugabo Alexis umutoza w'abanyezamu, bona akaba ari Dr mu gihe Police nayo iseseka yangaha kuri stade Huye mu modoka yabo kwasiteri nziza cyane. Mwibutsa ko wakaba ari Brian Mirafa, uyu nguyu akaba ari Mohamed Shimimana, akaba ari Eric, Capitaine Fabrice. Abona abakinyi bose ndetse n'abari muri staff muri rusange. Uyu akaba ari Biramahira Bedi Hussein wazakina mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Akaba rero basohotse urwambariro bana muto cyane rwose akaba ahereje Louis umupira. Akizimana Louis niwe musifuzi ugiye gusifura uyu mukino, abaza gufatanya na Ambroise ndetse na Rabin. Igihe amakipe nafata amafoto no kino kabutangiye. David atanze umupira neza, umupira utari imbere ariko byari bikomeye hariya. Umupira urarenze, ugiye kurengura Yves, renguye vuba, shaka uburyo yinjira akomeye ariko Said arawuteye. Mutebi umupira ugaruka hagati kwa Hussein, Mirafa, Fabrice ku ruhande, Iva Teraria shaka uburyo acenga, yinjiza hagati hariya urakomeye kwa Isaiah ariko umupira amukoraho. Canisius mutoza wa senior y'abana bamukura wakiniye ikipe ya Mukura imyaka 12, abasha kwitsindira ibitego 10, akinira ikipe y'igihugu Amavubi kuva muri 1999 kugera muri 2004. Ariko nawe muri minota birakomeye hariya, birakomeye. Kitego cyiza cyane tsinzwe n'umusore Sankaizayi nyuma ya kuzubara ariko abadefanseri ikipe ya Mukura Victory Sport contre attaque. Umusore nje twaje tuvuga ko umuha amahirwe gatoya arakumena igitego. Police kimwe Mukura 0. Ibyo Romario ikipe ya Mukura urabona ko abayeho kurangara muri ba myugariro bayo bitumye Amini Mwizerwa azamukana neza umupira acenga umwe babiri, umupira uhereza Songa wari uhagaze neza. Babona wari umupira bagombye kurekipera ariko Gael arawutakaza. Ambroise nawe baramwerimina, umupira uragenda usanga umusore Isaiah ahagaze neza kandi ahagaze wenyine. Byango n'uburangare bubayeho kandi nanone ni
gukora cyane ku ruhande rw'ikipe ya polisi. Experience y'uyu musore Amini yabafashije cyane. kinye neza munyezamu rwabugiriye ngo nta kintu wamurenganya hariya. Celestin aramuzengurutse neza cyane. Celestin iseme kura kwa David kebya kano birakomeye umutwe igitego cyiza cyane hano kipe ya Mukura hano irimo kurushwa bigaragara. Mico Justin utsinze igitego cye cya mbere cyiza cyane muri shampiyona afunguye konte ye badefanseri barimo kuzubara hariya. Kipe ya polisi umuntu avuze ko iki gice cya kabiri yihariye cyane umukino ntabwo umuntu yaba abeshye nibyo. Mico Justin ubona ko atsinze igitego cyiza kandi abanje no kwelimina abantu benshi bari n'imbere y'izamu. Bigaragara ko ekipe ya Mukura defensivement rwose ntago bahari, bamaze kurangara. Urabona ko baratakaza imipira cyane ari hagati. Urabona uburyo David atanze umupira, passe nziza cyane, assist nziza. Mico yagiye gutera umupira ahagaze wenyine. Urabona hano Saidi yarahagaze. Bakurikiye movement balo, haba Saidi haba David Nshimimana we yari yamaze kugenda kare kugira ngo hari ni concentration idahari. Usaza narababaye hano. Usaza narababaye. Agabyumva. Sura ko yaturukiye uzamba ziyongiyo cyangwa hafi yo Kanyaru. Wala nicyo gituma batsindwa, baratakaza cyane umupira. Contre attaque indi. Contre attaque area. Pera zamuka neza. Songa utanga wala koza gutakaza. Pera Amina atanga hagati mu kibuga. David shote. Ngira ngo yakina na bagenzi be kurushaho kujyana umusaruro. Nibyo umugabo Seninga arashaka gushyiramo urukuta hariya muri secteur defensif. Noneho Eric agiye gufatanya na Mirafa hariya, hanyuma Saibad igira imbere gatoya. Arimo kugundagurana kwera ni corner rye guterwa hariya. Igitego cyiza cyane hariya. Igitego cyiza cyane gitsinzwe na David wishyuye igitego ikipe ya Mukura. Igitego kimwe umusore waturutse mu ikipe ya Muzinga. Ikipe yabashije gutsindira ikipe ya Vitalo yatsindiyemo ibitego bibiri mu myaka 3 yamazemo byose kandi iby'umutwe. Mu mwaka ushize imikino nibyo yatsinze ibitego bibiri ari mu ikipe ya Vitalo kandi byose yabitsindishije umutwe. Ubona ko yabanje kugundagurana cyane na Ndikukazi, hanyuma Ndikukazi ararangara. David rwose amutsindanye igitego. Trezor wazamuye centre nziza, yakoze movement nziza, nicyo navuga. Uyu musore Rashidi abanza kudevia umupira, hanyuma undi nawe arihuta. Pira unamalizika hapa. Timu ya polisi alikuwa na pressure kocha huyu. Sasa angalau atapumua. Seninga anapata ushindi wa kwanza. Pointi 3 na magoli 2-1. Micho Justin na Songa Izai ndio walifunga mabao, wakati upande wa Mukura Nshimimana David ndiye aliweza kufunga bao la kufutia machozi. Rero na season ishize niko byagenze. Ikipe ya polisi yatsinze Mukura ibitego 2-1 kuri iki kibuga. Utoza hari ingingo ntago abyumva hano. Bigaragaza ko ikipe ya Mukura yagerageje amashoti agera kuri 2, mu gihe polisi yateye agera kuri 7.